Member zom tak pu la Rintluanga sai lo kan so me Pu Duha-te speaker kalau me bunia hian ma mi de soyang khan kan deputy CM le kan minister te pani ni man kanan soi ho ania ka ngai pui moi me mai chu demand number som paruk na hom chung cha hian ania Pu deputy speaker ni som ni le pathum thani sang ni som ni pathum Friday ya private resolution kan soi ho na khanin kan opposition group leader Selchi bial tu zom tak pulal do ma khan kan chief minister kha case thubuai neih ni khan ron soya hei voinia hian calling attention motion ron pudlu hial ka duamar pon ma program kan ei zok awangin katiman talowa poi ka ti lea ani hi IPS officers ni kum rukzen zone police na lo thok to nia case nei le nei lo chu chiang tur akanga ya hei kangai poi mo tak zet ani ti voini man soina ni han ka soidua khongain kan home minister hian nakina awaina puna minron tarnan saksela ka du khop mai hei hi apoi ka ti tak zeta Mizoram first movement chuanin April ni som pakhat sang ni le som ni le pania khan lok ayukta nena chief minister laka hian case and file ani chuanin case and file ma hian enga mo hek na lut mai khani lo mo case han ti te puitur ni em ani IPS officer kumru ko lo thok to ne chiang tur ka nga ya ani lo ni chuan he house ngai dam adil ka phu ta di hei hi kan house leader le rampuma mi malen ti ming chiat na ni wangin ka ngai poi mo tak zetani ti ka soidua chuwang chu hei ngai serious lo the ni lawa kan members dang te khan khami tuma private resolution kan soi ho tum khan atu soi khan chik lo deu mon cho ka tia ka hresuale mon cho ka ti hiala mi surprise leni ti ka soi do khongain kan home minister in ani na tak awaina puna min tarlan sak ngai sela kaduni ti niman soi hunan ka soi duwa chuwang chuanin hei hi thil dang song song aya ka thil ngai poimo serious takani ti ka soi duwa kan chief minister zom tak hi amizia kan ria ani pung kan ria chuwang chuanin hetiang ang case nei ni sela voinia hianin newsman te point nasa takin talan kawinga chumi ni lawa in hek na mo mai case pola tling lo te ni peichuan a soitu yan heu zom takan ngai dam dil le sela kaduni ti ka talang duni a to ber ka soidu chu kan home minister bokha ni china ka soika min lo thengil palang ti ka lau khom mai kan CM case non talan chung changa kha hei ka ngai tu tak zetani ti Pu Duha-te speaker ka soidua ya ani le kal chief minister hian case lo nei ta sela dam pabial emile zam takhi elaya hian in thudik lo so wangin thu pha choi ve ngamangem ngai namadil ve ngamangem Pu Duha-te speaker case alo nei ani chuan ngai dam dil mai lo ka bang ngamang athachu a case number 42 MLC number 42/2022 ani lok euta ngoi ru o ban chuan kan vangai om ve male kha chu Pu Duha-te speaker case petu tu hi lok alta ni don mi police in an a case an suinua an pedon en lomi chu member zom tak kan police chu bang he na chiang lo ni lo mo lo thu tori la subsidy sani chuan helaya soi ho na hmuna po soi tur ni lowa dana chuan chuwangin case nei thu hi official in khoya ma riat na a in ka relowa a ani chuan ama tang po khan tarlana subsidy sani chuan house kan soi thei po khan ni lowa hei chu nakina fia tur ani anga ta chuwangin hi autonomous body ani kan home department noi om po ani lova chu tianga ta na din chuan ya min chu ta chuan complain an va thelu ta inquiry akal mek ani investigation akal mek ani chu ka soi mai ani to ke chu ba ka thubuai nei enge om chuang inquiry ngoro ka lo soi lo ka nge
chu report Pu lo Deputy Speaker khes ane ti inquiry kal hi case tling lo wa chu wangin inquiry kalanga case a huitlinga an la don ani chuan case an register te anga tuna chuan case nei don le don lo kha inquiry an la mek chawania chu wang chuan kami thu a kha chuanin tuna kan soi chin kha ni mai ta sela a soi fe the ni china member zom takina ron ngen ang khan home ministerin nakina awain up huna angen tu an omawangin la soi fe se a thang e ole soi ho na kan chun zom leang tunge soi leang le